aka mo do wade me de ma no do honu ya wonu ode sudie wonu a no te kon kaka ba ma mo ganho ma do chite wonu to su kwa bada kuno zangla me fifo lo sinde ho wonu bana kun to mo na ko de ma na se de betue mena hando Matthieu 21 verset 8 et oui wonado me gege te avoye ton aliodi menele kai fin atin la le bote koyin aliodi Jésus Christ akuno gbacheton wado akosuro gbazantiema unjo gbache bidonwe bon kon gan mede bude dami akosuro gbache ji obesin gbero Jésus sin come akuno Jésus mblo temendo nuero gbache sinteti do Jésus sin come ami dide ayan akosunu gbazantie gbon gbato gege yena idoro nu konwe le blanze jegba kun etonda yi do wo do Jésus sin come ami de ado Jésus Christ do kwa me utuo ma wini le na idoro nu konwe do Jésus Christ sin come akuno wai gigodo bazami tome lobo komme sisa to emiji do Jésus sin come ami nu debu de na chite sakpanta nu gbo akuno ziye do come do Jésus sin come ami do viresu akuno miton aze wade bo utuo de goyi gbata na bio yeni jai do nu konu mi do Jésus sin come ami besie gbe do aze wade bo utuo gigo akuno toni jetanwe fie ye gba nwe de o fi lo po ina le khosusu nwe de do Jésus sin come ami no adi ndo gami to ho ba mawu jawa nda ho do gbezami to me do ami do commenter me bo ne wene nsia no fli da du reji tu e ko ble da iwe ndebu so si do tagbana do ho mawu ton de ton egbe o ena dio gbezanto lo na huzue nda agbeji do Jésus sin come ma ho pon ze won le bo manu me adi nale do na to e ko sekpo kuhun lo rendiri to siencien ma na wada gbenue akuno zagla fifo lo fifa akuno toni kondo gbazanto me do Jésus sin come ami